دم باش تماشاوان هێژا ژارکەیە مێژوارە نوچان پێشکەش بکەن دە دەستپێکیدا گرنگترین سەر نوچە. دارەنویسا سەرکردەیە پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا عەبدوڕەحمان ئاپۆ هاتە دیارکردن. شانۆیên YPG li Efrînê Ekkaş Hecî Ehmed Elî endamê Encûmena Xwecihî ya devera şerra teror kirin. Nurî Brîmo serokê nûneratiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştîmaniya Kurd lê Sûriyê ragihand bi sedema siyasetên PYD doza gelê Kurd lawaz bûye. Hesen Saleh Cîgirê sekreterê Partiya Yekîtiya Kurd lê Sûriyê ragihand Amerîka wê rola PYD li Rojavayê Kurdistanê bi dawî bîne. Berpirsa dosya girtin û revandinê dê desteya Darûstandkar de dibêje vegera penaberên Sûrî PTV bi jingehekî aram heye û girêdayî bi desthilateke veguhêz lê Sûriyê de ye. Dubare silav. Bêtir ji salekî serkirdeyê Kurd Abdurrahman Afo ji aliyê çekdarên PYD ve hatiye revandin û ji dema derbasbûna Tirkiye û grupên çekdar ji nava Efrînê çarenivîsa Apo ne diyar e û ji bo derekî hatibû revandin. Ji derekî taybet ji arkêra ragihand ku Apo niha çarenivîsa wî zîndana Ellaya ya bajarê Qamşlo de hatiye diyarkirin. Ji dereke taybet çarenivîsa serkirdeyekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya yê ku ji aliyê çekdarên PYD ve li Efrînê hatibû revandin ji arkêre eşkere kir. Welatiyekî Kurd ji bajarê Qamişlo nexwest navê wî were eşkerekirin ragihand ku endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdurrahman Apo di zîndana Elaya ya bajarê Qamişlo de ye. Bê ku tu agahiyên din derbarê tendurustiya wî bîne ziman. Ji aliyê xwe ve endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û nûnerê Efrînê yê Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê Hesên İbiş tekez kir ku Abdurrahman Apo di zîndana Elaya de ye. Ji ber ku bi hevjîna xwe re axifî bû û gotibû ku ew di zîndana navborî ya Qamişlo de ye. Abdurrahman Apo di 12 meha heftan sala 2017 ji mala xwe li taxa Eşrefiyê ya Efrînê ji aliyê asayişa PYD ve hatibû revandin. û piştî girtinê bi demekê hevjîna Apo ji arkêra dabû diyarkirin ku Apo di zîndana Reş ya navçeya Raco ya Efrînê de ye û di heyva 12 ji sala borî ji bo dadwariya giştî hate birin. Piştre ji bo dadgeha ya navlêkirina dadgeha teroran ya navenda bajarê Efrînê hate birin, da ku vekulîn pêre were kirin. Ji dema ku grupên çekdar destê xwe danîne ser navçeya Raco û bi taybet zîndana Reş di heştê meha siyan, ew zîndan ji girtiyan û pelik û belgeyan hatibû valakirin. û li gor hin siyasetmedaran ku dema PYD ji Efrînê reviyaye di 18 meha siyan girtî û di nav wan de Abdurrahman Apo bi xwe re biribûn deverên derdora Helebê ku nav lêkirine deverên Şehbayê. Bidihan ji girtiyên bajarê Efrînê ji endam û alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê û çalakvanan li cem PYD bê çarenivîsin. Nexasim, İdrîs Elo û Ehmed Sîdo tu agahî li ser wan tunene eger hatibin radestkirin ji bo rejîmê yan ji bo zîndanên Qamişlo û Kobanê hatibin veguhestin. Çekdarên YPG piştî rava wan ji Efrînê dest bi karê terorkirina welatiyên Efrînê kirine. Duh çekdarên YPG endamê Encûmena Xwecihî ya navçeya şerra ya Efrînê teror kirin. Li gorî daxuyaniyekî li ser malpereke PYD hatiye bilavkirin tê de terorkirina endamê Encûmena Şerra Ekkaş Hecî Ehmed Elî li gundê Dêrsunê lê xwe girtin. Her wiha parça vîdyoya terorkirina wî bilavkirin. Ji aliyê xwe ve jê derine taybet ji arkêrê eşkere kirin ku Ekkaş Hecî Ehmed Elî nehatiye kuştin piştî hewla terorkirina wî lêbelê birîna wî giran e û niha di destê çekdarên YPG de ye. Piştî vekşana çekdarên YPG yên bi ser PYD ve ji Efrînê û radestkirina gund û bajarê Efrînê ji bo Tirkiye êdî dest bi karê terorkirina welatiyên Efrînê kirine û li jêr navê qonaxa duyem ji operasyona ku nav lêkirine berxwedana Serdemê bi karê terorkirina welatiyên Kurd radibin. Duh çekdarên veşartî yên PYD endamekî Encûmena Xwecihî ya navçeya Şerra ya Efrînê teror kir. Û li gor daxuyaniyekê li ser malpereke PYD hatiye belavkirin tê de terorkirina endamê Encûmena Şerra Ekkaş Hecî Ehmed li gundê Dêrsunê li xwe girtine û parça vîdyoyek belavkirine. Ji derek taybet ji arkêra ragihand ku beriya du hefteyan an ku ji îna borî ve Ekkaş Hecî Ehmed hatiye revandin û tevê ew vîdyo hatiye belavkirin lê navborî hîn di jiyanê de ye û çareseriya xwe ya tenduristî dibîne.
هر د داخوینی ده هاتیه کو صدمه ترورکرنا احمد جبر کو پیوندی به دربدرن عفرینی را دکر و گف و تهدید جوان را دگوت اگر بریارا وگر جبو عفرینی بدن. لیا راست اوا کو برپرسن پیده ریگری جوگر خلک عفرینی را دروز دکن و به بهانه داگیرکری ناهلن دربدر وگرن مال وارن خوا. عکاش حاج احمد خلک گند دیرسوانه نافچه شرایا و خیزانداره باوه 4 زاروکانه و هلگر باورنامه پیمانگاه ناوندی یا اندزیاری الکتریک و میکانیکیه و بریا جه خود انجمن خوجهی نافچه شراده بگره د شرادری دیرسوانه ده کار دکر. به بلافکرنا و پارچه ویدیوی بلگه که کوپه ده بکار تروری راده به و چاسپاندنه که کو او تو خیری جعفرینی را ناخوازه. 4 مالباتên gundê Qurinê li devera Bilbilê vegeriyana li ser mal û milkên xwe di hev demê bi cihkirina Tirkiyê ji bo 40 malbatên derbederên Hemsê li gundê Qurinê. Hat ragihandin ku 4 malbatên gundê Qurinê li Efrînê vegeriyana li ser mal û milkên xwe ku bûyekê hejmara malbatên reseniyên gund dibe 6 malbat. Di hev demê bi cihkirina hikûmeta Tirkiyê ji 40 malbatî ji derbederên Hemsê li gundê Qurinê yê bi ser devera Bilbilê ya bi ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve. د چارچوبه بجداری د برنامه جواد ده کول سر اکران آرکیت بخشکرین نوری بریم و سروک نونراتیا حریما کردستان انجمن اجتماعی کرد ل سوریه راگهاند کو نبستن دو زاگل کرد د بازار ناودولتی ده تفروتن بلکو د بازار حریمی ده جی تفروتن و دا خویا کرن کو کریزا سوریه برف قوناغا داوی و دشه و سوری لگوری برجواندی ناودولتی و وره دابشکرن و پیاده بو اسدم لاوازبونا پیگه دو زاگل کرد لروجاوای کردستانی خسکا بازار نفت دولتی باناجی بتر بازار اقلیمینه هریمینه یعنی رولا دولت هریمی داگیر کرن کردستانه وک ترکیا وک ایران وک شام و حتی بغداد جی رولا وان ده چاره سرکرنا پاشروجا سوریا یانجی چاره سرکرنا کریزا سوریا ده هیا هلبت تشتكو نها دخويه كريزا سوريا برداوية خداري هزن نف دولتي وهزن هريمي دست بارفاكرنا كعكا سوريا دبي يعني دوري جنيف وجنيفات ونظام تشام بلكي دبيجن يعني مع الاسف ماش دست بيكي دوك انجمنا اجتماعيه كردي ما قلت بو ام حزدکن یان ام دخوازن چاره سرکرنا کریزا سوریه به شویه کی سیاسی به نه شویه کی لشکری و عسکری به مخابن سوریا کریزا سوریا برا عسکرا چو و آن هاجی بازار اقلیمینه دبن يعني بالنسبة سوريا عام بارفا كرنا كعكي وك موجودي دبي بالنسبة روجافاي كردستان مخابن روجا کو د سلطه پیاده اداره روجاوای کردستان جرجیما بعث ورگرد حتی روجا ایرو دوزا کرد لروجاوای کردستان تمیع کر جاری ناولنا روجاوای کردستان حسن صالح جيگيري سكرتيري بارتيا يكيتيا كرد لسوريا دليدوانا كي جبو اركي راگهان گوشبر پیاده لسر نراستي هاتيا فاكرن و سياست نوي هردم شاش بون امريكا و رولا پیاده لروجاوای كردستاني بداوي بينه و اشكره كر گود چند سالين بيده انجمن اجتماعي كرد لسوريا و رولا که هري گرنگ لسر آست ناف دولتي و لسر آست نافخوایی روجاوای كردستاني ببينه جبيشي بجي پیاده ترولاوی تنبو او دهاتن گرتن دهاتن اشکنجه کرن پشتی گرتنا اوجران تا دستپیکا شورشا سوری هنگی رژیم جیل لازم بون او پیمان بواره کر گو دبرا کردستان سوری بسپیروانا و بنراستی جی گوتن مشوره شکد نوزده تموزی ده چکریا ده کوباری دستپیکریا اف ضروي هكرن ارمان جاوا او بو برسا كردي بداوي بكن وكا هوالا جوتي ملت كرد وجبر كرن وانجمان اجتماعي كردي نجار كرن واوفيسير شوطا ودغرن هرو كرتنا سر مالك يعني او هولداني وانا باش شو نسري
ليش بله. عليك دي بجي اف تشتج بهيدر جينما وكما قلتي وقتيجو جباكان عبداللطيف نخص امريكا تخوازن جو سوري شرليب داويبي اف كسي چکدار و رولا وناميني وقتی رولا سیاسی و دیپلماسی و کاری اتیانه چی بو هنگی انجمنان اجتماعی کردی چالاک و کاری کارم که یعنی دوی دما کن هم بیش دما گهستنا دمکی 4-5 ساله به و رولا انجمنان اجتماعی پر و بلند به جبرگو غیری کاری جبلی کاری دیپلماسی ای دربا و الهندروج کاری چالاکی عربی و کاری اندام کمیتا پیوندی دربه یا انجمن اجتماعی کرد لی سوریه دکتر اسماعیل حصاف ده چارچوبه بجداری ده برنامه جواد در راگهاند که سوریه جبو روسیه گرنگترین ولاته لروجهالاتا ناوین و با آسانی روسیه دفج سوریه برناده و گود جی که راست دوزاگل کرد بو پرسکه گرنگ لسر آست ناو دولتی لید همان دمی ده زیانه که مزن گهشتیه دوزا کردی لروج آوای کردستانی زاني سوريا وكو قاعدة روسي يعني سوفيتي بو نسبة روسيا يرو سوريا ولات هري جرينج روجات نافراست بله يعني همو بازي اليمن باشور العراق ليبيا دست شون سوريا برناده دسبيك دجي امز بينم و امريكا روسيا اسرائيل من بري 4 سال 5 سال بلكي من افغود كردستان تي في يعني هرسي متفق لسر مسألة سوريا. كاري قوتي كرن في داوية فانصاري داويد نسبتي تكرن من بالا خو بدينه زراركي مزد يعني جاي برسا كرد. راس تجاريكي دي برسا كرد السوري بو واقعك بو فاكتورك يعني ام بدنيا رودنه بنافي كردا بيوندي شنو هاتن يعني نافي كرد لسوريا يعني دوزا كرد مظلوم بو بله جالي كي دي سنة عرضية تبالا خو بدي دباوريها من دو ايه هري زرار جاي كرد تشاوا ياك يعني عفرين ناوشيك زور استراتيجي جرنج زنجين عمقك استراتيجي نزيكي دريا صدي نوتو حفظ نوتو حيش كرد بون هاد داجر كرن جي قبل هزن تندرو وتركيا واز باورناكم عفرين جالك يتفقر يعني تركيا ناكشه وازد بيجم سوري جي القرد يعني داجر كرنا شاندک جه سرکردین لشکر روش سردان آفیسا رخستنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کرد. ده ایواری شاندک جه سرکردین لشکر روش به سروکاتی حمید رجب و عقید سردار دوسکی و هجمارک جه فرماندین لشکر روش سردان آفیسا رخستنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کرد. لگل سرکرده و برپرسین رخستنا پدکسی لدومیز روشا پیشمرگین روش و تشتین بوان پیویست گنگشه کرن. هر وهاد سردانی ده روشا پیشمرگین بریندار و آلیکاری آوان هاته گفتگو کرن. ده پیشوازی شاندا سرکردین لشکرین روش ده هر یک جه سرکردین پدکسی محمد امین عباس و حاجی کال و هجمارک کادروین پدکسی آماده بون. برپرسا دوزا گرتین سوری ده دسته دانوستاندکارا سوری ده گود کو وگرا پنابرین سوری گریدای به دستحالاته کی و گوهز لسوریه. برپرسا دانوستاندکار د اپوزیسیون سوری ده دبیجه که هر یک جه وگرا پنابرین سوری او گرتین ده زندانان ده به هفره گریداینا. برپرسا دوزا گرتین سوری ده دسته دانوستاندکار یا سوری علیس المفرج آرکره را گهاند. که دوزا هر یک جگرتین ده زندانین رژیم اسد ده او وگرا پنابرین سوریین لولاتین دایردور به هفره گریداینا. که روسیه اپراسیون لشکری ده کنگره آسیتانا ده بریوه بر نها دخوازه که اپراسیون سیاسی جی بریوه ببه و او یک به پیروزباهی که ترکی و امریکی هات. جبر که ولات ترکیه ده دمان ها ده کار جبو وگراندن پنابرین سوریین لترکیه دمینن جبو با کوری سوریه دکه. هروها ولات اردن جی کار جبو وگرا پنابرین سوریین که لأردن دمینن جبو با شوری سوریه دکه. هروها گود که او یک گاوکه جبو بلاف کرنا آشتیه. آلیس بالکشان سر ولاتین سوریین لکامپن پنابریه لولات لبنان دمینن و گود که ولاتین سوریین للبنان راستی گلک بن پیکرن و صفقاتیتین. هروها نهار کفتنک هاد دانین که پنابرین سوریین للبنان دمینن وگرن لسر مالو ملکن خواه. و او یک بریک آرام جبلی وان خلک که جعالی رژیم و تینه خواستن. و اگر او خلک وگران لجهن خواه دبه که رژیم و یک پاونکار جبو برجواندین خواه نکه.
ئەگەر ئەو خەڵک vەگەران لە جihê xwe dibe ku rejîm wekî pawenkar ji bo berjewendiyê xwe neke ji ber ku baweriya me bi propaganda rejîmê ji bo avakirina Sûriyê nayê. Em dibînin ku rola Rûsyê li Sûriyê necihê baweriyê ye ji ber ku dubare avakirina Sûriyê bi biryarê navdewletî vegirêda ye. Ji aliyek din ve Elîs got ku baweriya wan bi propaganda rejîmê ji bo dubare avakirina Sûriyê nakin. Her wiha baweriya wan bi rola Rûsî jî li ser xaka Sûriyê nayê ji ber ku ew dubare avakirinê bi veguhestina siyasî vegirê didin. Lê ew yek biryarê navdewletî vegirêda ye. Em dibînin ku ev vegera penaberan wê guhertina demografî ya ku dewletên Zulhêz kar ji bo wê dikin wê were rawestandin. Lê eger welatiyên sivîl vegeran li ser mal û milkên xwe bê ku rast bin pêkirinan ji aliyê rejîmê vewerin ew di wê biryarê de azadin. Di dawiya daxuyaniya xwe de Elîs Mufrec tekez kir ku eger welatiyên sivîl bi aramî vegeran li ser mal û milkên xwe ew yek wê guhertina demografî li tevahiya Sûriyê rawestîne ya ku dewletên Zulhêz ji destpêka şoreşa Sûriyê ve hewl didin û yekê li deverê bi giştî durist bikin. Artêşa Tirkiye dewriya xwe ya 25 rêkire bajarê Minbic serokatiya erkana Tirkiye di daxuyaniya xwe de ragihand ku du hêzên Tirkiye û Amerîka dewriya xwe ya 25 li ser hêla navbera devera proseya Mertala Feratê û Minbicê li bakurê Sûriyê bicih kirin. Di 18 Huzeyran borî de serokatiya erkana Tirkiye ragihand bû ku wê her du artêşên Tirkiye û Amerîkayê dest bi derbasbûna dewriyatan li ser hêla navbera bajarê Cerablus ya dibin kontrola grupên opozisyonê û bajarê Minbic de bikin. Di çarçoveya nexşeriya ku welatê Tirkiye û Amerîkayê gehiştbûnê. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku hejmarek mezin ji welatiyên Sûrî li ser destê cendirmeyên Tirkiyê hatine kuştin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan di raporta xwe de eşkere kiriye ku ji destpêka krîza Sûriyê û tanha bêhtirî ji 400 welatiyên Sûrî di nav wan de 74 zarok û 36 jin li ser sînorê Sûriyê bê Tirkiyê re bi guleyên cendirmeyên Tirkiyê hatine kuştin. Rewangehê her wiha di raporta xwe de dazanîn ku ji destpêka krîza Sûriyê bêhtirî 20,000 zarok di şerên navxwe de hatine kuştin û bi hezaran zarok jî kêm endam bûne. Navenda pêşwazî û bilavkirin û vexwendina derbeder û penaberên Sûriya bi ser her du wezaretên berevanî û derve yên Rûsyê ragihand ku rejîma Esed garantiya ewlehiya penaberên Sûriyên ku wê vegerînin welatê xwe dide. Navendê di daxuyaniya xwe de dazanîn ku rejîma Esed di karê xwe yê berfireh di derbarê vegerandina penaberên Sûrî li ser cihê warên wan berdewam ew tekez kir. Tekezî li ser endambûna xwe li ser çareserkirina hemû pirsgirêkên lidar ji bo vegera penaberan dike. Ew jî li gorî ragihandinên Rûsî. Her wiha daxuyaniyê amaje kir ku Ofîsa Ewlehiya Niştîmanî û Wezareta Lihevkirinê li Sûriyê hemû çalakiyên xwe bi hemahengî birêve dibin ji bo çavdêriya vegera penaberan. Temaşevanên hêja ji bo bêhtir em rawestin li ser mijara vegerandina penaberên Sûrî ji bo Sûriyê û propagandaya ku rejîma Esed û Rûsya dikin di hewla vegera penaberan de me mîvandariya siyasetmedar Ömer İsmaîl kiriye. Mamoste Ömer ev dema te baş? Tu banga rejîma Esed û Rûsya û vê propaganda ku dikin ji bo penaberan vegerînin Sûriyê çawa dixwîne? Belê براستی اف پلانکی نه رژیم سوریا دست بکری و شیورمندی و جبر و هگر هی کشتن و تالان و دربدری پیدا دبی هگر هی سیاست مدار و چالکوانا بنچاف دکن و وندا دکن هگر تسویق سیاسی چه نوی قناغا سیاسی دست به نکی و چوا و تو پیمان چه نبن و چوا خلک باوریه ببینه و چوا خلک وگری پنابر وگرن یعنی پنابر هنگ همو ولات دنیای ولات گو
شر و تێکچۆن تێدا پەیدا دەبێ ڤەدگەرن پشتی وڵاتێەوە ئارام دەبێ قۆناغا سیاسی دەست پێت کە ئاواکردن دەست پێت کێ سیستێمên نهە ئەو ئارمانجێن گۆ مڵەتێ سووریا تەڤاییش بۆ ئازادیە و وەکهەویە و مافێ نەتەوە و مافێ مرۆڤان جه ببێ هەنگێ خەلکێ ڤەگەرێ ئەما divê rewşa ku îro Sûriye têya derbas dibû û nexasim niha qonax ji her merhelê mestir e yanî Efrîn heta niha intîhakatê fezî heqê miletê me de peyda dibe yanî intîhakatê ber çavê dinyayê hemiyê kuştina sivîla talalkirina mala باشە مامۆستا ئەگەر هەیە وڵاتên یەکیتیا ئەوروپا و وڵاتên جیران bi Sûriyê re هەماهنگ bin لەگەل ئەسەد و رووسیا ji bo bicêkirina vê bangawan بەڵێ تشتێ نەها پەیدا دەبن کەکۆ ئەو وڵاتێت بەحسێت کە وڵاتên زۆرهێز و وڵاتên دەولەتên خودی بریار سەرێوادا ئەمریکا و رووسیا ئەو ئەوا جێنێف بن پێکردن ئەوا سوودشی بن پێکردن ئەوە هەرچش بن ئەوە بریاردا دهێت جێنێفدا ئەن و ئەمێ قۆناغا سیاسی vê dest pê bike nîka teswiye çêbê û qûnağa nivîsanina destûrê ew ewa cenêf û biryarê xwe ew cenêfê heta cenêfa heşta hemî bin pêkirin sûştî her tişt bin pêkirin ewa biryar da û ji tirkara hişt گۆ ترکیا دەرباسی ئەفرینێ ببێ و va مەجازرê هەتێ ئەوە دەستێن ڕژێمێ تەیارەی ڕۆسی ڕژێم سوێدا و ئدلبێوا قەسفت کە و بەریاوێ غۆتا قەسفت کە و دەرعا مڵەتێ دەرعا حەمیب ئوردنێ و چۆلارە دەرخستن حتا نەها مڵەتێ سووری حدودا دە و بەر تۆپ و تەیارەی ڕژێمێ دەرباس بن و بازدن وێ چاوە باوەریە vê ڕژێمێ ببینن ئەv سەر سووریا گشتی سەر کوردستانە سووریا jî bi taybetî yani tiştekî ji xwe nayê kekê min wexta rejêmê ji peyadê xwest got sê kantona destnîşan bikin û Kurdistana Sûriye parçe kirin kantona Cizîrê û ya Koban û ya Efrînê emeliyan ew yani belkî hinek got mesela ummet demokratiye ka ev ji Kurdê ayne ne ew rejêma Baez bi pişmendî انو پرچبونا کردستان سوریه پشتی وی پرچبونه تالانکردن و ویرانکردن گوند و باجار کردستان و درخستنا کسین سیاسی و سیاستمدار و خباتکار و چالکوانه یا سیاسي افرین احتلال بوش قبل ترکیه و شرقی فرات جی پیمانه کی امریکی تدا نوانها ترکیه دگه دریه منبج و مقابله و رژیم پیاده خوستیه را خوش آمد علی مملوک را روینه که تشتا و نبری سریجی که چمای ام ببنه سری پیاده ایروج رژیم را وقت خوازه که ما تشتی وجمه خواستی بریاری وجمه خواستی ما برن سری که چمای ام هیجی خراب بکن و کنترل بکن ام ببنه سری یعنی راستی کردستان سوریه و سوریه مترسکی گلکی مزدا جا دیجی مدیار کرد باشە مامۆستا ئەگەر ئەم لەسەر vê پرۆپاگەندا رووسیا و ئەسەد ڕاوەستن ji bo vegerandina xelkê ji bo Sûriyê metirsiyek di nav xelkên de taybetî di nav penaberan de çêbûye ku Roosya û Esed dixwazin ku jingeyekî li ser astê ragihandinê ji bo vexwendiniyan jê vehewandina penaberan li Sûriyê diyar bikin ta ku penaberan ji mafê penaberiyê dûr bikin. Tu çi dibêje? بله او یک جوا یعنی جبو جوا دولتين اوروبي ومنظمات انساني ومافناس يجو اريكاريا و پنابرات كر هگر كامبا دابون هگر الوا ولاتي اوروبا وان دولتا جبو بويرو كريارن رژيم السر ملات سوريا سوري وحواندن واريكاريا وات كان تخوازن الواخرة بكن يعني اف دولتنا بيجن ورجيما ووضع ارام بو تركيا وروسيا جبرياري دن وبلا خلق فقرن يعني او يكجيه بس يا اساسيه جو رجيم اف رجيما بعث ما باش يعني سه صالا وام زنداني ودا مانا واز باش في رجيما بعث وبعثيه ام ناس كان يعني
او تخوازن پشتی اف دسکفتن رژیم یگو حساب دکی سرکتنش رژیم را اف مسئله وگرا رژیم الحمیده برای سوریا و نخواستن دور کردستان سوریا و او تخوازه وکو سرکتی وکو خودس نشان بده دراگهاندن دا انه و ام سرکتن و رژیم سرکت و معسكري دي شکست و او کسین گو سوریا خباتکار و سیاست مدار و آزادی خوازن سوریا يقول بر رژیم راوین حمی اتهام تکرم بتروره و ما ترور شکنان و ام وگران حمی دورا و ام ود بجنا پنابر خوشی وگرن و روش آرامه وگرن مال و ملکی هناك آلين دين هناك وأوجي سياسة مدارن دبيجن كو رجيم عسد بهماهنجي لقال روسيا درفتك ام دشين بيجن وهمي لبيش بنابران فكرنا كو هر كسا كي دكاره وغيره پشتي وي تا دمكي يعني تا دمكي ديار وبيجن ادي ما في وغيره جبو سوريا جي نمايا انغو حق العوده تشد بيجا ما ترسيك هيك وروجك ورا ادي كو ان بنابرن سوريا ادي نكارن وغيرن سوريا كاكو اف رجيمي اف تكسكريا يعني افيغو دركاتين وبنابر بوين او رجيمي بلي يعني يكي شفاغو نيزيكي دائركي رجيمي بوبيان بكف دسته اف اداراتي جو رجيما ادارات كيجي بكف دسته وادا وابخن زندان دا وبن شامي وحمي مطلوب نهائي لو ملاطي سوريا ينب رجيميرا حمي توانبارن نسبة رجيمي وقوال كودري ببين حتى الأوروبا قود أزواب كافي حتى قول كامبادا أزواب كافي وابقرن بين حبسي شامي وحلبي وهاجر يقام شو تشتري بين كونترادا المطارات ودا وبنشاف بكي رجيمي أفضل تكسكريا رجيم أف مقوتا تأف بيلانك رجيم ويشي باشا ما مستا أجر أف بروجي رجيم أسد بسركت او تیوی واتای کو ایدی رژیم اسد نایر خواندن و ایدی چارەسەریya سیاسی دوی لگور خواستا اسد بکرن ل سوریه نا یمد باوریا مد رژیم و بیرو خواندنه و تر رژیمن گو همبری اراده گلان بسکنن بلكي عمري دريج بوجو مصالح دولي وبازار وكما جوتارن خدان جوتارا انجمن دنگي كردستان ما نفيسي يعني اگر رژیم بري هش صاله خلكي دعوار وخاندنا ويتكر او كرنها ديار دكي انه وي بمينه رژیم وينمينه وبيروخي لدريج بو سوريا بود نموذج الدوله الفاشله جبو مصالح الدوله تاع عمري رژیم دريج بو نجبو الرژیم هنگي چالاك بو چالاكوان بلكي بتر بازارن ناف دولتي وهرمي او بيكتاني قالك هيز كتنا سوريا دا قالك مصالح جكت روسيا إلو سياحة دكل سركونا شهيد سوريا المتوسط وأمريكا جي سياحة دكل سر تشامين خونية ملاطي سوريا الشرق الفرات وأف مصالح وتركيا دستكي أمريكا وإيران دستكي روسيا وحمي مصالحا لأف رجيم بروخي تهزنين همبر إرادة جلان بسكنه وبنابر وجرن وآزاديجي بيكوري وهيفيا ما جو ملاطي كرد بيشتي فقا خسار وفقا ويران كون فقا باكروان وفقا أوا ورحناية وآزادي بينو قناعتي مدد ظهر دو صالح بيدا وباشجي هيفي وميديا ملاطي سوريا علي سلمفرج برپرسا دوسیا گرتیان د دسته دانوستانکارا سوری ده دبیجه اف مجارا گرتیان و وگرا پنابران تنی گریدای قوناغا وگوهز لسوریه لی برانبروی اکی ولات لبنان حکومت اردن خو آماده دکن کو پنابران وگرین تو وی راشی چاوه شروع بدکه براستي يعني لبنان او كاكو تشت في زلال ببن لبنان بناف دولته حتى انها دستي رجيم سوريا ده مطار لبنان ده شي كسي مطلوب رجيم سوريا به امنا لبنانيه مطار وهاد تيني تسليمي نظام سوريا دكي يعني مطار بناف رفيق الحريريه
بس بن سها حزب الله داي حزب الله او يجو شبيحه او ولي نظام بشار الاسد حزب الله بي اف دولتين جو روسيا وايران وحزب الله واف اف خطا الشر وادارتك وكنترولتك او اكيد نبس بنابرا كي بقرن سفيلا جي بقرن شيء كي قوتنك السرا غاندنك يعني فيساندنك شر فيسبوك همبر الرجيم بشار اسد وسوريا دا قوتبه وتسليم الرجيم بكي اما ولاتن خدي اراده وند بن صحافي خطا شرده قناعتي مداني حميجي وك منو تزانن وخناواجي وفرحتر به انه روشا سوريا نا ارامه ورجيم عفو ندايا وخلف فقري كي وري بيقرا او بيلانك باشا برسك خو فرض دك بدنگي امريكا لسر كريارن رجيم اسد وروسيا د سوريا ده چما امريكا بدنگ امريكا بچات يا راضي كرن امريكا تخص سيناريو سوريا وكي عراق به او تنه اداره بك وحاكمه كي عسكري وقت بريمر بي وقتي دا 2013 شهر دينه و اجبار هنگي وي وقتي فرنسا وبريطانيا خصن وبن شريك جرا ناشت امريكا جاران يعني مجال ندى كس تنما سوريا نولي سوريا روسيا يعني ديت سوريا قالكي جرينجا ومصالحه على الاقل دوراخه يا سياسي وعسكري فاجريني سوريا اداره رجيمي وتحالفك استراتيجي بايران راجيكر بالمقابل امريكا خست ايران بازارك بيرا بكن وحسينوري عراقي وسوريا اليه بو كمال وتنفواده فتره اول بيشيدا جوارا فكر لايران بيرازينوي ايران دعوى تخصيبها يورانيوم جديلا 2.5% دعوى ششو نيفاكر تخصيبها يورانيوم امريكانا وطبعا قوى دولي قبول نكن ايران را ايران يك جار خدا اليه روسا وبنسها روسا دا كارتي امريكا جي دري نفط له هي مصالح نفط وشركه الفرات جهه نفطي حتى بقي عراقي وامريكا وبرنادا وجبروي كيجي ايرو امريكا تنه نخدي برياره سوريا دا ايرو شريكه وهنا روسيا ومجموعه اوروبيه ايرو يلسر اردي قناغ عسكري تاجون تركيا وايران جيش تركيا امريكي جيش خناد نكشتن سوريا دا وروسي جي مباشر جيش خناد نكشتن بفا عسكري هي سر اردي چ يه پیاده بن يه کردابن امریکا واف کارتین چ يه بناوی معارضه و بن ساعت ترکا و استانبول دا و اویزه اسلامی گو ایرو اشکره بون حقد وینا والسر کردا و کردستان افرین دا و هر وها روسيجي وعسكري حزب الله وايراني وبعشين بلي كيفن وحمياب كارتينا وروش دريج بواحد باشا اگر ام لسر روش كردان جي دوي الملانيه السياسيه ناف دولتي ده لسر سوريا راوستن چما تان ها دوسيا كردي لسر ميزن دانوستاندنا لسر اصل ناف دولتي نايگن گشکرد نهفدمی کو اعترافك بكردان لسر اصل راگهاندن جالي وان هزن ناف دولتي وكو امريكا وروسيا و تيكرن لبل مجاروان لسر ميزي نايدا گفتگو کرن چما بله اف راسته يعني اف راپورتاتا جهه خدا ديار بو وقتا سرخبونا كردستاني وملات كرد حميه دنگ دا جارا يكيت ديروكا كردستاني وروجلاتا نافين دا كرد چنسر صندوق اجبو سرخبونا كردستاني طبعا اوجي بحكمته وخوراگريا سروكي نتوا كرد مسعود برزاني اف وقتا بو تشتكي راس والجهه خدا ودماويدا بري انتخابات عراقي وبري هرتشتي امريكا تنه دريسار سر كركوكي وقتا او جريمه وخيانه مظن شيبول كركوكي قاسم سليماني وحشد الشعبي وعباد يعني وكسن كرجي بواره خيانات كرين حمي هجومي كركوكي بي قناعاتي مداني مسألة وقتها يعني بلد جي امد بيجن تركيا وايران سريويدا
وعراق وسوريا اف رژیمê got Kurdistanê dagirker kirine û parçe Kurdistanê nêv wa da gorî peymana Sykes-Picot ev meşakilê wa çi qasê çêbin û çi qa xilafat û sirahatê wa hebin bes wexta mesela Kurdî kevê ser masa duweliyan destkefta destîne dibine yek yani ji bo serxebûna Kurdistanê Eyran û Tirkiye berî wê bi du roja tasrîhatê agir ser hev digotin mucerred serxebûna Kurdistanê her du bûne yek mewqif û yek biryar û îmamenayê ev herî serî ev proje he xetereke li ser emna qewmî û neştimaniya Tirkiye û Eyran û Iraq û Sûriye. gelek spas siyasetmedar Ömer İsmail gelek spas li ser bejdarbûna te li gel me. Ji derên nêzîkî rejîma Esed ragihandin ku hêzên rejîma Esed û milîsiyên bi ser ve li ser sê teweran ve dest bi proseya xwe ya leşkerî li dijî rêxistina teroristî ya Daişê li biyabana Swêdayê kirine. Bêhtir pêzanîn em ê divê raportê de bibînin. Hêzên rejîma Esed û milîsiyên bi ser ve tundtirîn êrîş li ser bingehên rêxistina terorîst ya Daişê li biyabana Swêda pêkanîn. Her li gorî jêderên nêzîkê rejîma Esed ku hêzên rejîma Esed û milîsiyên bi ser ve ji sê teroran ve dest bi proseya xwe ya leşkerî li dijî Daişê lê biyabana Swêda kirin. Her li gorî heman jêderan ku beşek ji hêzên rejîmê berev eldiyate ve birêketin û beşê duwem berê xweda elkirac û beşê sêyem berev tildek waya stratîjî ve çû. Heman jêderan dan diyar kirin ku balafirên şerkeriyên rejîmê bê hejmarek operasyonên asmanî bingehên rêxistina terorîst ya Daişê li biyabana Swêda armanc kirin. Bê ku ziyanên wê êrişê tanha were eşkere kirin. Ev hilmeta leşkeriya rejîmê hat piştî ku rêxistina Daişê dîleke li cem xwe li gundewarê Swêda kuşt ku ew dîl di çarçoveya êrişa xwe ya ku di 25 tîrmeha borî de li ser parêzgeha Swêda encam da ku bêhtir ji 200 kes hatibûn kuştin. Laliyekî din hêjêderan eşkere kirin ku piştî neserkeftina rejîmê digihiştina rêkeftinekê bi rêxistina Daişê re niha dosyeya danûstandinê ketiye destê welatê Rûsyê de. Her di vê derbarê de hin alavên ragihandinê hikûmeta Sûriye tometbar kir biriye xweşkirina wê ji rêxistina Daişê re ji bo pêkanîna proseyên xwe yên leşkerî li deverê re û serbar kir ku armanca Daişê ji pêkanîna proseyên xwe yên leşkerî neçarkirina ciwanên deverê li ser tevlîbûna wan di nava proseyên wan de. Hêzên rejîma Esed û Rûsyê bi rêkeftin bi rêxistina Daişê re çekdarên Daişê li gel malbatên wan ji başûrê Şamê ve guhesin bo biyabana Swêda. Tora Sûriya mafê mirovan raportek di derbarê girtinên hovane li Sûriyê di meha borî de bilav kir. Tora Sûrî di raporta xwe de diyar kir ku di meha borî de bêhtirî 647 kesî li tevahiya Sûriyê hatine girtin. We serbar kir ku 65 ji sedê ji wan girtinan li ser destê rejîma Esed bûn. Heman torê tekez kir ku rejim berpirse birêjeya 87 ji sedê ji tevahiya helmetên girtinê yên tomarkirî li cem wan û got ku piraniya malbatên girtiyan nikarin bi wirdî aliyê ku bi helmetê rabûne destnîşan bike. Bi vê yekê nûçeyên me bi dawî hatin em ê sernûçeyan li bîra we bînin. Darenivîsa serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdurrahman Apo hate diyarkirin. Şanoyên YPG li Efrînê Ekaş Hecî Ehmed Elî endamê encûmena xwecihî ya devera şerra teror kirin. Nurî Brîmo serokê nûneratiya Herêma Kurdistanê ya encûmena niştîmaniya Kurd lê Sûriyê ragihand bi sedema siyasetên PYD doza gelê Kurd lawaz bûye. Hesen Saleh Cîgirê sekreterê Partiya Yekîtiya Kurd lê Sûriyê ragihand Amerîka wê rola PYD li Rojavayê Kurdistanê bi dawî bîne. Berpirsa dosyeya girtin û revandinê di desteya darûstandkar de dibêje vegera penaberên Sûrî PTV bi jingehekî aram heye û girêdayî bi desthilateke veguhêz lê Sûriyê de ye. Erşad û bextewer bin.